intsinzi 72 ibikombe bigera kuri 2 byonyine gucududigo dutandukanye tubirero tugeze tuba mu kipe ya Manchester United ndetse no muri Premier League nibyo Erik ten Hag asize akoze mu kipe ya Manchester United. Umugabo rero wamaze kuba yirukanwa mu kipe nka Manchester United yakoze ibiki ni iki si kipe ya Manchester United dore ko rwose uyu mugabo yaje kuba yihanganirwa inshuro nyinshi kabisa. Rero Erik ten Hag kuri ubu ngubu wamaze kuba yirukanwa rero ekipe ya Manchester United igiye kuba rero ijya kwisoko ryo gushakisha umutoza mushya uza kushungura ndetse no guha umugisha rero kipe ya Manchester United. Reka turebera hamwe uyu mugabo asiza ko iki mu kipe ya Manchester United ese ni cy'abafana ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange bazibukira kuri Erik ten Hag watozaga nyine ikipe ya Manchester United. Ese no gushwana n'abakinnyi bakomeye barimo nka Cristiano Ronaldo hakaza umuvandimwe rero bita Jadon Sancho naye kabisa baje kuba bagenda batabyumva kimwe ndetse n'ibindi byinshi kabisa. Rero uyu mugabo azagenda yikiga mu kipe ya Manchester United. Kuri subscribe kuri Alphonse Sport TV kugira ngo kabisa tukomeze kugenda tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nizera ko mumeze neza cyane, nizera ko uri hose ukomeza kugenda ugira ibihe byiza cyane kabisa. Alphonse Sport TV turabakunda, muri abantu b'abagabo kabisa. Nizera ko mukomeza kugenda mukora byinshi bitandukanye kandi byiza bizakomeza kugenda bituma dutera imbere kandi nizera ko mumeze neza cyane muri rusange. Yes, rero Erik ten Hag wamaze kuruka mu kipe ya Manchester United ayivuyemo ibikombe 2 mu mikino 182 yatoje. Ekipe ya Manchester United yatsinze mu mikino 70 ndetse ayihesha umwanya wa gatatu muri English Premier League cyo gihari muri season ya 2022 2023 ku mugisha munsi rero cyo kuwa mbere tariki 28 ukwakira 2024. Ekipe ya Manchester United yatangaje ko yamaze kwirukana umutoza wayo w'umuholandi wamwitsa Erik ten Hag kubera umusaruro muke rero amaze iminsi agaragaza mu kipe ya Manchester United. Bora ni nyuma yuko yaramaze imyaka 2 irengaho atoza ikipe ya Manchester United. Umutoza Erik ten Hag kabisa kabaze ko rero chance akaza kuba nyine yiruka mu nyuma y'intangiriro mbi yagaragaje muri championa y'Abongereza kabisa. Ahamaze kuba rero nyine akiri imikino myinshi itandukanye rero akaza kuba agenda yitwara nabi. Ubwo rero icyabaye imbarutso nuko uyu muvandimwe bita Erik ten Hag yakinnye n'ikipe ya West Ham iza kuba imenya ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe kabisa. Rero ikipe iza kuba igenda igayeka mu minsi ishize rero ubwo bacaga amarenga yuko umutoza ashobora kuba rero yakwirukanwa. Yavuze ko rwose isoko yavuze ko umusaruro muke rwose wa ekipe ya Manchester United atiri kugenda uterwa nuko rwose isoko nanone ati tutaguze neza ati ntango tuje kwa duhatanira igikombe cya championnat. Aranabyerura arabivuga aravuga ati mvuze ko nawe nshaka igikombe cya championnat ho rwose ati inaba ambe kibwo. Kandi muri English Premier League amaze gukina imikino igera ku 9. Ekipe ya Manchester United yari maze gukina nyine iri mu biganza bya Erik ten Hag birumvikana muvango mu mikino yakinnye muri English Premier League igera ku 9. Ten Hag yatsinze kabisa niyo mike kurusha iyo yatsinzwe dore ko yatsinzwemo imikino igera kuri 4 bakanganya imikino igera kuri 2 itsinda rero imikino igera kuri 3 yonyine. Kandi rero ntibyasiganye no muri Europa League dore ko uyu mugabo bita Erik ten Hag imikino 3 yose amaze kuba akina muri Europa League kabisa amaze kuba rero yose ayinganya. Manchester United yatangiye kabisa inganya na FC 20 mu gihe kandi kurikizaho Porto yo muri Portugal akaba rero kebese kunganya na Fenerbahce kabisa. Bese rero kuba Erik ten Hag yaramaze kwirukanwa birumvikana anengwa kuba rero yarakoresheje amafaranga menshi kabisa rero agura abakinnyi baje rero ntibajya nicyo bayifashaho muri rusange. Mu bakinnyi yaje kubagura harimo Anthony yaguze $85 kabisa ngira ngo murabyibuka. Haza umuvandimwe bita Rasmus yaguze $72 akaza Casemiro yaguze $70 akaza Mason Mount yaguze $60 akaza Lisandro Martinez $57 za amayero kabisa akaza Leniano
Lenior kabisa kose 52 akaza Manuel Ugarte miliyoni 50 n'ibihumbi 800 by'amayero, akaza Andre Onana 47 n'ibihumbi 200 by'amayero, akaza Madis the Light miliyoni 43, akaza Joshua Zirikize miliyoni 33, akaza ndetse na Nusel Salawi miliyoni 17 kabisa. Rero kabarizo yaje kuba atakaza, akaza Tleli Malaysia 14 by'amayero, akaza kubaranga bitaba mwitsa Bailil miliyoni 4 ndetse n'3 by'amayero kabisa. Akaba byaje kuba nyine atanga cyangwa se atakaza muri equipe ya Manchester United. Bose ne bajya n'umusaruro baza kuba bagenda batanga. Ubwo kandi ikindi uyu mugabo yaje kuba akora nuko rwose harashije imyaka 117 equipe ya Galatasaray itari yigeze rero itsinda equipe yo mu Bwongereza n'imwe kabisa. Ariko rero ubwo Erik ten Hag aje nyuma y'imyaka 117 acaga ko gutsindwa n'iyi kipe rwose, aza kuba rero kabisa ibagaragura hariya kuri ikibuga cya Manchester United Old Trafford kabisa. Rero baza kuba batsindwa n'ikipe ya Galatasaray, ibintu byakogaje no kuba mu myaka 117. Manchester United ntabwo yari yarigeze n'itsindwa imikino ibiri ifungura irushanwa rya Champions League kabisa. Erik ten Hag ahageze yaciye ako gahigo rwose, aza kuba kubitwa rwose iyo mikino, aza kuba rwose agenda yigaragaza nabi. Manchester United ntabwo yari yarigeze n'itsindwa ibitego birenze 3 mu mikino yikurikiranye mu irushanwa rya Champions League kugeza ubwo ten Hag kabisa rero yaje kuba ahagera. Abakunzi ba Manchester United baje kuba rwose babibona biramutswa. Galatasaray yerukaga gutsinda igitego hanze y'ikibuga cyayo mu mikino ya Champions League mu mwaka wa 2015 kugeza ubwo uwo bita rero Erik ten Hag kabisa yaje kuba rwose afata equipe ya Manchester United. Manchester United ntabwo yari yarigeze kandi mu mateka yayo itsindwa imikino 4 mu mikino 7 ibanza ya shampiyona y'Ubwongereza kugeza ubwo Erik ten Hag kabisa yaje kuba aramutswe equipe ya Manchester United. Mu gihe kandi ikindi Erik ten Hag yaje kuba ko Manchester United yaherukaga gutsindwa ibitego 4 mu mikino y'amatsinda mu irushanwa rya Champions League mu myaka 28 ishize. Erik ten Hag yongeye kwibutsa abafana ba Manchester United ko byigeze kubaho. Ikindi kandi Manchester United ntabwo yigeze itakaza umukino n'umwe kuri stade ya Tottenham Hotspur, ariko Erik ten Hag ahageze kabisa rero yanga rero gutatira icyo gihango kabisa. Rero agenda acuduhigo tutatwigize tubaho rero cyase turareka kuba mu ikipe ya Manchester United. Mu Kenya kandi Manchester United ntabwo yari yarigeze itsindwa ibitego 2 mu minota 4 y'umukino bakiniye ku kibuga cya Old Trafford kugeza ubwo Erik ten Hag kabisa rero aje kuba ayiramutswa. Rero kandi nta wundi mutoza wigeze uhombya nyiri equipe ya Manchester United kuko Erik ten Hag yamaze kuba rero agenda abikora mu gihe gito rero yaramazemo. Amafaranga bita Laclef kabisa amaze guhomba arenga miliyari 1.5 y'amayero kubera ikipe iri mu bihe bitameze neza. Wanyine birumvikana bihe bitameze neza, birumvikana ubukungu bugenda bugabanuka, iyo ntacyo burya buri cyose datsinda ibintu bigenda biba ibibazo kabisa. Rero kandi Manchester ntabwo yari yarigeze iterwa amashoti 23 mu mikino bakiriye mu irushanwa rya shampiyona y'Ubwongereza kugeza ubwo rero nyine uyu mugabo atoza ikipe ya Manchester United. Kandi Brighton ntabwo yari yarigeze itsinda ikipe ya Manchester United mu mikino 2 yikurikiranya kugezaho rero ifatiranye. ten Hag kabisa rero iza ko ibakubita imikino 2 kabisa yikurikiranye. Ekipe rwose y'abantu ya Brighton imeze neza cyane. Ekipe ya Manchester United yerukaga gutsindwa imikino 5 mu mikino 10 bakiriye mu mwaka w'1930. Ubwo kabisa akaba uko ibintu bya ari bimeze kuri Erik ten Hag. Nubwo na Manchester United yirukanye ten Hag kabisa, buri wese akomeje kugenda nyine yibaza atese niye mutoza uzabuza mu ikipe ya Manchester United kuba yayitoza. Mujye kandi rero kandi buri mukunzi wese umupira w'amaguru kabisa yabona ko Erik ten Hag akomeje kugenda yitwara nabi rwose kuba rero yaje kuba asezererwa n'ibintu bitatunguye bench, ahubwo arasigaye kumenya ese ni ryari uyu mutoza azava mu ikipe ya Manchester United. Bora zimwe mu nsinzi zibagina amateka ya Manchester United na Erik ten Hag
hari tariki 22 Kanama 2022 ubwo ikipe ya Manchester United yatsinze Liverpool ibitego bigera kuri kimwe kandi yatsinze ikipe ya Arsenal 3-1 hari tariki 4 z'ukwezi kwa 9 2022 ku itariki 23 Gashyantare 2023 Manchester United yatsinze Manchester City ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe kandi tariki 23 Gashyantare Manchester United itsinda FC Barcelona mu mikino ya Europa ari ibitego 2-1 tariki 23 Gashyantare 2023 Manchester United yatsinze Newcastle United ibitego 2-0 maze yegukana igikombe cya Carabao Cup tariki 17 Werurwe 2023 mu mikino ya FA Cup Manchester United yatsinze Liverpool 4-3 naho tariki 25 z'ukwezi kwa 5 umwaka 2024 Manchester United itsinda Manchester City ibitego 2-1 mu mikino wa nyuma wa FA Cup kabisa rero berekana nyine igikombe cya kabiri ubwo rero imikino Erik ten Hag yatoje nuko agatsindwa ku buryo nyine kabisa bumeze nabi cyangwa se bugayise ni imikino rero itandukanye itsinzwe Manchester United itazibagirwa ku ngoma ya Erik ten Hag birumvikana hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 5 2023 ubwo Manchester United rero yatsinzwe na Liverpool ibitego bigera kuri 7 byose ku busa kabisa iza kuba ibibanyabika wakana tariki 6 Gicurasi 2024 Manchester United yatsinzwe na Crystal Palace ibitego 4 ku busa tariki 13 Kanama 2022 Manchester United yanganijwe yanyagiwe na Brentford ibitego 4 ku busa mu gihe kandi tariki 2 Ukwakira 2022 Manchester United yatsinzwe na Manchester City ibitego 6 byose kuri 3 kabisa rero muvanwe Erik ten Hag rero agenda kabisa yigaragaza akora byinshi bibi kabisa bitazibagenda mu ikipe ya Manchester United ubwo rero igisigaye no kureba se Manchester United yaba family glass yaba Radcliffe kabisa umugabo araza kuba akora iki se baraza kubabona umutoza uwuhe baramukura he se ni Zidane ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye badafite akazi muri rusange se ni Unurira muvana tuza ikipe ya Abongereza Southgate ni uraza gusoza ikipe ya Manchester United anakubanga amaso rero tukareba uko biza kuba bimeze muri rusange kabisa kora subscribe kuri Alpha Sport TV tugende tubana mu bihe bitandukanye kandi bimeze neza cyane ubwo rero nizere ko kabisa ibintu bimeze fresh kabisa kandi bimeze neza cyane